Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созаин хубен. Духтарако бозори Корон омадем, оптови шарфу румолои беҳад фасон. Ина духтарако салама Дубай, ҳам оптови доран, ҳам Дубай. Суроғара мефаҳмонам духтаро, байни якуму дуюм дарвоза каси медоен, рӯ парӯи банки Арванг мешавад. Ҳамиха рост меоен. Контейнери 853 касе да суроға фаҳмон нестай. Ма рақамои савдогара мемонам, маълумоти бештаро низ ай хичон мегирен. Да иҷа духтарако вибр беҳади бад бисёре, ҳар як таира ма дона ба дона нишона метим, баъзеша нишон метим. Бо рақамои савдогара мемонам, ай хичон мепурсен духтаро, нашо дастафкарам да ватсапи хичонга мезанем. И дранго чанде шарфотон? Духтарако шарфа нархи донаша гуфтагием. Амбрей 150 сомон бо ичанта расветка кой дига дора духтарако. 10 та 12 та расветка доштай. Бо рақамои савдогара мондам, бо ватсап шондам менависен аделни суране парто. И маичнетон чандиай? 140 сомон. Не духтарако 140 сомон, иам қариб 10-15 та ранг дора. Ба духтаракони хели гирбишнако ма да ватсап да мепартофтен. Ина духтаро мувофиқ талаби шумо. Анами дубайски тозашай ки мешуи ягон чи намешавад. Качестваш хушру чанд та ранг дора? Фирмаи ина салама Дубай духтаро. Ҳамашон ая фирмаи бори чиста Дубай. Ё чандиам? 150 сомон духтарако. Нархи дона ҳай каси оптови мегире бояд чи арзон мекунам. Арганзо чанде? 140 сомон духтарако. И вариантош нигоҳ кунед, даҷа чихе вибр бисёрай. Ина духтаро и хушру гира бинен. И шарфтон чанде? Гирбишнако? 130 сомон. Диден духтарако бори Дубай як да ҳама ҷо 130 150 меша, 200 меша, 250 меша, да иҷа арзон не. Каси оптови харай ва бунайсам бо арзон мекунам духтарако. Ини хеле арганза мепурсен, инҷа да духтарои варианту қариб 20 та 30 та ранг дора. Ё чанди яка? 100 сомон духтарако. Фирмаи Салма. Диден духтарако бори Дубай ҳамаш Салма нависаге барои ки ай чи сехи хичон ҳастай духтарако. Хада ҷа вибр бисёранам хеле як абзор мекунам. Бинен шумо вибротона дар рақамои савдогар партоен, маълумоти бештаро низ ай хичон мегирен. Ин шарфа чандия? Ино 60 сомон. И 60 сомон, а? И 60 сомон духтарако. Чанд та расветка дора? Ишам необычняк. Я бне фасонишона духтаро. Фирмаи Салма духтаро. Иам қариб 15-20 та ранг дора духтарако. Баъд айҷа бони хел шарфа. Ай. Ина духтарако королевский бархтой тоза духтарако. И шарф шо румолош? Шарф. Чанд сомон ай? Шарф 220 сомон. Не корейский органза тоза 200 сомон. 220 сомон корейский тоза органза 200 сомон духтарако. Диден и майчиняко чанд яка? Нерам фирмаи Салма. 130 сомон. Ин духтарако иш 130 сомон беҳад хушрӯй бад. духтарако дағистанский вариант будай бо марост гап ай баъзе чо бо ҳам хай мода қафо мемонам намедонам. И шарфа хушрӯгиша бинен чихе необычне. Чӣ ном дорад? Луна ном дошта духтарако. Ба не ба якошон ҳар хел мешава шифкошон. Короче не хели ситорача будай, хай моҳтоб офтоб ҳама чӣ дора. Нақшон дастрас. Иам ҳамияй. Нем 120 сомон. Ё хеле чоткия на? Духтарако як ташман шарфи коротки мехоҳам. Не хеле дароз маъқул нест. Ина шумо да духтаро шарфи коротки хоҳем 100 сомон духтарако. Бори тоза дубайский. И тиграко чанд яка? Ини духтарако вариант чон 130 сомон. Необычный. Ина биден чихе расветка ё чихе хушруа. Ё чанди бошанд? Вафлини 100 сомон духтарако. Қариб 15-20 та ранг дора. Ишам необычный дубайский шуна биден чихе хушруа духтарако. Расветка акошон гирбишнакои тоза Дубайҷон. Ё чанд яка? 120 сомон як дунё расветка дора. Бо ватсап шона мемонам менависеншон. И балхо чи? 200 сомон, аҳа. И тиграко чанд яка? Ина духтарако 130 сомон биден чихе необычный, ҳам хе хушрӯ. Ина Салма акошон 80 сомон духтарако. Ина арганзо чанд будака? Арганза. О. Лазеракошон духтарако 150 сомон вай шарфи новинкаи духтарако. Ина хая абзорча мекунам бинен. баҷидани хали абаяҳои дубайский тоза ҳаст духтаро. Бо ватсап шонда нависен шумо да аделин сурат партем. Ма фақат мегум духтаро ё бори як дастай прямо бори айсе хомадаги духтаро ко мақсад ба ҳазр метонен барои савдо 50 таи 100 таи 200 таи ам гирен намесузен духтаро. Даҷа румоло шарфиё
800 сомон то 200 сомон и варианту ҳамаш духтарако румол будян ҳам хе хушру тигракоша бен чиха фасона сангошон сваровски бе духтара нигоҳ кан чиха необычный хайдай ҷам духтарако чиха мегум вибер бисёрай бо рақамҳои савдогара мемонам маълумоти бештара айхчон мегирен духтаро ина биден чиха шарфои арганзои хушру ирам чанд та расветка дора духтарако